Ringphawon da achu khamata ya pauping 2024 hunphun luiru phanit mapum phalak aina kupsang hairang regasang hakasang maramle yarina pressure mirat mikhawai minister khushumna kasat hairang Indigenous Tribal Leaders Forum na khangawau shura Churachandpur District li Sarkar Office mi ngachakyang hairang office maka khawai khanghodli state sarkar na ngahanka da legal action para chi hairang Lekyang ator aja the Tangkhul Express report Ringphawon Zimik in a pamidalai pauping may sai na nganang rumsa 2024 hunphun luiru phanit mapung phalak aina kupsang hairang tarik thrada mati thang aina mayon kuphok phanit chiwing reu ngahan kazip mission ground alung tangle rungmida aya tarik thrada chikoli kupsanga kukup randiele animal husbandry and veterinary and transport with minister khushum washumna muso kala manipur CADA assistant engineer Themre Shang A Shimrena Khayaw Sada Bajanga all hunphun tang association AHTA with president John Mi Relengna special guest Sada Bajanga minister khushum washumna khamutwili khang hunphun hi tangkhul we our shimphun ngasaya achalaga 70s 80s kala 90s atamlila khur ramakhaila katam kushu wiwang hunphun na psychorally rajang saka da minister jina ningkashi maya khangai phongshoka hunphun hi ichumi thermarine aina education system hapo khawai apamla ka da minister khushimna hangsanga luiru phani thi heun matha khawai kapo atamang mangasala shangla ka hai ngashan mushiman khawai awo ayina shurgasa kapha kharing kharak chat khana khuisangri khawai atamna da kasat sanga ngashan wiwang phanit mubung phalak aina pokhok khami hunphun katam nawlong hunphun hangwu ungnaw aina organizing committee le minister khushum washumna sokhangai phongshoka reisang haksang khawai kasale hunphun authorities na kakatom mi khawai minister khushum washumna kasathairo yarina la reisang haksang khawai apong atei tei dale pressure mirat miluda minister khushumna kazum sanga Luivat mangli maning la hunphun wi naungara katam kushla ot kateli la mathada sarono kachi khayawo Themre Shang A Shimrena hangjiphunna 2024 hunphun luiru thingroi ra khanga khunli mayer naw kusom tangna khaywi ngsa haira ka khanele maijailung changa shinaw thingroi ra khanga khunli tangre aina na phang atakda na phangna wi hawa khanga tuk tang khanga hanle awan tang aina kusom tang atakda kusom tangna wi hawa Zeiba gapharle rayo tangwe khanring chaija na wi hawa horjingam maijailung na ka khane ngaleng sing tangre na ka kathuma ngasaya 2024 hunphun luira open wrestling hanle awan tangwe mainaw ni ngatuk da ama rinsongam AS na champion ngasahawa runner up title akuto jungre AS na samphanga rai khanga thatle khirphung na khare awan tang na ka khaneli janga la khanga nuili luyai naw tang na khare kusom tang na ka khane ngaphat ngiyat le tangre naw mashan chiphang na yui maijai lung naw nganing khui washum na ka khane greenland naw teresa kusung na ka kuthuma da khuya hawla le awung tang na khare maijai lung na ka khane alung tang na ka kuthuma le janga lungchan la awung tang we raingampam kasar na khare greenland we ungnaw yo kusung na ka khane kusung tang we somi thei kusung na ka kuthuma le janga achukum hunphun luiru phanidli hunphun wi tang magada jishad wi aina shuru khwingroka kukup rani jili tangkhul mayor ngala long president themso thlanaw khala tangkhul shinaw long wi minganing lawa janga aya ngaya hunphun luiru naitli tangkhul artists entertainers ngatei tei dana shuru khuida yari lumlawlak aina kupsang haira 2024 hunphun luiru naitli tangkhul region wi CEO nawyung sayai namaso sada wajanga
Churachandpur District Li Sarkar Ot Kasana Ping Office Maka Khawai Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na Khangawau Li Sarkar nang Hankada Sarkar institutions kala establishments with integrity li matung makanda kasa pingli legal action para chihaira maram hi khutlai kasing pingli nguso kasa kuki head constable akhale suspend kasa mukhushok khami wiwang Sarkar le khangasung sada ITLF na office Maka Khawai Khangawau na head constable Semlal Paul le suspend saka haiji kathagui alongle khushok mi khawai kala superintendent of police Shivanand serve aina deputy commissioner Tharun Kumar le mi kateina shin khawai ITLF na poya Manipur chief secretary Vinit Joshi na mathang notice mi khushok le ITLF wi otsakje legal masamana jithada shokhawai authority la malai mana chi haira sarkar notice chili ka hang district chili shok da khle relief camps le pam da khle pingli yangsang khami ot ngatai dai da sadale CPSC board porikha hapo khaira state boards la tarik magada shinile hapoki da khangran saser dale ITLF na khangawau chili khipa kha mushu paimara forum china ka hangchi shur sa kha mipa chili book sada ayen athishudar prosecute sara da hangmathin haira lang maida sarkar ot ka sa pingchina ITLF wi ka hangana da office maka kha payma mimara leave maya khami maningla duty makhawa pingle no work no pay satnara kachi machan sanga Central aina state government authorities nala state la katamnawi attendance ninga changaina yangkhawai hanghaira state home department we hangkhamathin choklala Churachandpur aina ringanai Farzol district le aya sarkar office minga chakyang thekhuya government employees kachunga makamana chidalai district khani juwi public works department agriculture fishery kala forest department la mashok manada Indian Express we pauli samphangdalai Assam Criminal Investigation Department CIT na Congress kathana Rahul Gandhi jangda party officials pingli samon sahaira Congress na achagachang Bharat Jodo ne yatra kajatle public properties sakyang mi hawa da chiwiwang CIT na kohona chidalai samon notice atishuda CIT na Congress leader Rahul Gandhi KC Venugopal Chetendra Singh Bhupen Bora Gaurav Gogoi kala Debabratas Sakya Atumli CIT Police Station Guwahati le Rakhawai Hohaira Zakir Hussain Siktar aina Raman Kumar Sharma le samon saya CIT Wili Kachang Hiwi Tarik Magada Kutumli Marakha CRPC ayen atishuda arrest sapaya da hanghaira IPC Prevention of Damage to Public Property Act 1984 wiazingle Police Station Basis Thale complaint thasangda chui investigation wiwang khanghan sara da hanga Mawansa ka hai honpom chithungli Myanmar le sagathat ochot le Assam Rifles na KNAB le ngshik da sana da NSCN IM na kpen le Assam Rifles na makhamya shokhaira honbom le sagathat le khangasun pauch le ngahan ka public relation officer HQ IGAR South na Reputal shock the NSCN IM we allegation chi mamashung mana chi haira NIA we most wanted list li changasau mi foreign territory li wathi kasang case le Assam Rifles li chithada ka phenje Indian security forces aming chakshi khawai ka sana da nghan kai harkui ka the tang le pam ka sa ngap room kumram we mi honpom chithung hi 2018 NIA case li changda awi tungli state police FIR la thasang hai saya Kala shitsang kapai pao atishuda ahi NSCN IM le khutlai supply saga samina kachila Assam Rifles we ngahan kaka chile hangsanga Shokta khalahi NSCN IM na ukrul aina kamjong areas le mushit kasang khwira khawai kasana kachila phen haira phen phapha kachichina NSCN IM we anti national elements nimphum thengasaka da Assam Rifles na hangsanga Itumna theipai honpom chithung kathili ngusunda NSCN IM na kuki zoli sakla kahai hangkhamathing shoka rai sakhangaya kuki National Army B KNAB le hangmachin khawai CPRN na kuki zoli ngawau da Myanmar khu phaiko le tarik thra thang honpom le sagathatle Assam Rifles la changsalapai da ningkhamong phongshaka Road Kamra Thilit Naga na neutral line rada kuki zo pingli ngayim khwing sakdalai kha itumi mili sakatha thiwa Naga le magshi thaira kachi phongshoka
hang khamatin mi chida khlei hi cookie zone paida mukhirano da NSCN hang haira naga nauping na cookie zoli chingri aina pan ngarum ngaya khachina nagawe geopolitical mushunle masaz paimana da NSCN IM na hanga BJP Sarkarle Makhamya Phongshok Lusida Manipur Crisis Hiwi Solution General Election Mararang Lakha Khurami Khawai Manipur Congress na ngakaw haira General Elections hi khaying April samangra da leidale Congress kathana Ranajit Mukherjee na kahang Manipur wi solution khui khara hina khamatayana election ni langda china matai khamaina da Congress National Secretary china hanga Sikkim aina Nagaland in charge la khuida khle Ranajit Mukherjee na Sarkarle ka gathong sada machala leida khle party psycho rele chan ngajegle rang sakda resolution khura khawai kasat sanga Rod Khamrat ngachang mi khawai former MP TH Menya nala ngakaw haira all age home langjing achau bawe kathuruka anniversary khamyon le former MP china kahang Lok Sabha election mararang lakha raisa da khle khanini shi alungli ceasefire khurami khawai state aina center chokarna sami phlungra chihaira Prime Minister Modi na aje Jammu liwada lupa 30,500 crore manwi projects hapok miki da leidale India we katam kushili khamataya phikar khuida PM na IIT Jammu IIM Jammu IIT Bilai IIT Tirupati III TDM Kurnool IIM Bodh Gaya IIM Visakhapatnam Indian Institute of Skills IIS Kanpur la tharkat kamiki da leidale achu rani le Prime Minister na AIMS Jammu tharkat kamiro AIMS Jammu 2019 kum Prime Minister na foundation stone shunmi hairagasana Jammu Airport le terminal building kathar semra da Chiwi Foundation na Prime Minister Modi na shunmira kala common user facility petroleum depot semkhawai hapok mira Prime Minister Modi khawahile Jammu and Kashmir Road aina real connectivity project ngatete da hapok mira da leidale Imphal East li khale Pukhaw aina Nongshum pamle UNLF Bombay with Manipur People's Army MPA camps Kuitimi khawai Jizu Khamili Ramnao Bingchina Mamyatura MPA camps Kuti Khawai Assam Rifles aina Central Sarkarna Jizu Khamili Mi Shashana Makhamya Phongshokda Pukhaw Laipam Community Hall le protest sada kazip pamhaira Pau Atishuda Pukhaw aina Nongshum Hill Range le MPA Marching Battalion we camps Malay Khawai Indian Army IGAR East Kala Assam Rifles Azad Sector na directives khamina Makhamya Jili Gazang Thokchom BJ na kahang center na sada khaleji defense ngazan khawai kasana Assam Rifles units ngatai da apam chili hailala kuki na sada khalele kasai na kha yangpam vai hawa athumna meitei ramnaw pingle mangak mi mana chi haira MBA na guard ragasa aina security khale ning khira nawa da BJ na hanga Atumli ngak khamiwa Assam Rifles maningla UNLF Bombay with Manipur People's Army na kachi hangda group chiwi camps mukhuthi nga sapai mara da ramnaw pingchina nganintit haira Maite businessman aka kathi case we khayona ping book masarang lakha aina tangda kathingon mukhui mara chi haira ya school chengai kham lera gwi mi chingum hangbati da shini takhel lambam rakesh wi kathingon GP Women College Girls Hostel ngalem DM University campus alungle kupthang samkaphangna awi kathingon leiga sawi video social media le ngayawda chiwi aina shimkhuna muchut ku khuina chidalai T Rakesh hi LIC agent Samamanda Rims Road le optical store la shosayo hi business excellence group with funding member na chia Rakesh na jitangathor pungchi shatchi khale awe optical store wa khawai Tata Nexon thauthi hawa chit fund we phaisa mi khawai ngashun pungparo shikhale store chi we na chathui hawa Tata Nexon je awi kathingun samphang khawai apam lemli leisaya kala awi personal license gun awi mathikli perda angun lemli case achola leisaya da hanga State Forensic aina Imphal Police na yangsang laga Rims Mojori le postmortem examination saira result athishu da Rakesh wi khumor song aina kui khunugle rakashok naumai thera khama leisaya
กะทิงุนซ้ำกับพังมองยังละกะไกขณะงะคากะทิระดะนิงมองดะเลยpolice na wa ocho je analupa khuiphung gasa le ngasung da le ra ka ji ning khamong le ya analupa singjat gasa je la koi tuina kha lakya ka khala ka ji horchak ka hai mahang mi mana rakesh kathi ocho ji we join action committee na thanda mushun pichar po da le rakesh na ngakha kathi maning mana ka ji nganing ti da khangacha Mithit maning manada mathang high school women's association na protest pam haira rakesh na yari shangli ka pha mi sasaya da ali maring ka pha leilala sagathat maning la tang long maira bai bi le hang thuki gichina da association jina hang ara ituna ka chisat nganang romsa Imphal East we new check on likhalai Youth Empowerment Foundation na outpam ngatei te du recruitment pau shok talai bank assistant manager la deputy outpam magada guthum hangda any graduates maning akha final year pingna thasang paira tolop 42,000 to 74,000 bank RM, BDM, senior officer, clerk, CSO, outpam thumrada chishat wiwang any graduate maning akha final year pingna thasang paira tolop na 30k to 68k. Airport ground staff hospitality we outpam hang chishat wiwang 10 plus 2 pingna jangpaira tolop lupa 22k to 54k. Airport CSA ticketing CSO airlines 70 cabin crew air hostess outpam hang shini wiwang 10 plus 2 aina graduate pingna thasang paira tolop lupa 26k to 62k posting chi Manipur Northeast States Delhi Chennai Goa wiwangna outpom ji chingum 17 to 33 shinau mayana fresher pingna thasang paira interview exam online aina ajui tarik magadamati thangsara Youth Empowerment Foundation we aina ICICI Indusin Bank British Airway Radisson Blue Bandhan Bank hi ka thale outpam sam ka phanglai hai rachia ning ka sang candidate na resume biodata WhatsApp number le 9863328053 maning akha 9863288053 le mi paira Kareli yarina IFAD da Thekasa Ukrul District Community Resource Management Society UDC RMS na exhibition ay nang so the buyers seller meet rungmiki da lay UDC RMS with exhibition come sales and buyer sellers meet hi akama we ay na hapok laga tarik magada khani ay na tangda Khushimla Women Market Complex li rungmira hangdak lay complex chi Naga Gate ngalem humbungli laya Ngaran nga ye chi matailak aina ukrul aina kamjong district likhalai entrepreneurs firm societies kala private enterprises ping wiwang mukho khamina kala ya recycle rana rajangmi khawai nghodalai rani ji ichichawi audio jithei la yorkhui khawai apam chika khaming sara chili registration fee mangawa mara kha ichichawi on course aina participate sara exhibition chili stall thumra hangbati shikhamang ngaran mira kala chi ra kharare le mira da hanga ningasang entrepreneurs firms na contact number 8974282621 hiling hanwa paira Tatlushida Ajui Kamataya Baobing 2024 Hunpun Liru Panit Mapung Palak and a Kupsanghaira Regasang Hakasang Maramle Yarina Pressure Mirat Mikawai Minister Kushumna Kasathaira Indigenous Tribal Leaders Forum na Khangawau Shura Churachandpur District Shokar Office mi ngachakyang haira Office Maka Khawai Khanghodli State Shokar na ngahanka da legal action para chihaira Aju pau henang changhaira pau na da clay na tum psycho relate ring ka pha kala khamhaya Zimik showngsasarano